ngo ibyishimo ni byinshi yemwe impundu ni zose ku basirikare b'umutwe wa M23. Ni operasiyo ikaze yongeye kugenda iba muri iki gitondo cyo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024, dore ko muri iki gitondo hongeye kuramuka kamuha neza cyangwa se akanyamuneza mu gisirikare cya M23 muri operasiyo. Noneho kera kabaye umujyi wa Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru byongeye bigiye mu maboko y'umutwe wa M23 kubera operasiyo yaje kubera muri Rucuro. Yemwe iyi operasiyo ikaba yongeye kugenderwamo abasirikare batari bakeya bo ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'Abarundi. Ni operasiyo ibaye muri iki gitondo aho ije gusiga abasirikare babarirwa muri 7 b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abawazarendo bongeye kugenda bapfa mu rupfu rubabaje cyane, dore ko baje kugenda bagwa muri ambush y'umutwe wa M23. Ahagana ku isaha y'isa 9 zo mu rukerera nibwo hongeye kumvikana amasasu akomeye cyane, dore ko ari mu gacu abasirikare b'abawazarendo na FARDC bari bagiye kugenda bagaba ibitero ku mutwe wa M23 hano muri Rucuro. Baje kugenda bagwa muri ambush y'umutwe wa M23. Izi ni maneko zikomeye cyane z'igisirikare cya M23 zari zamaze kugenda zitahura amakuru y'uko uyu mutwe wa M23 wari buze kugenda watakwa n'izi ngabo z'abawazarendo. Niko byaje gutuma uyu mutwe wa M23 ufata iya mbere na paratuni igenda utega ambushi ije kugenda igwamo abasirikare b'umutwe wa FARDC ndetse n'aba bawazarendo bakomeje kugenda barwana ngaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bifitanye uburakari rero bukomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23, dore ko uyu mutwe wa M23 wongeye kugenda utangaza ndetse ukanifatira ku gahanga yuko ushaka gushyiraho ibihano bikomeye cyane ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bawo, dore ko uvuga ko uri kugenda ufata bamwe mu baturage bagiye bahohoterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC rero ikibyumva ikaba yamaze guhita ita muri yombi umuganga wari umuforomo wavuraga ngo abanyamurenge, yemwe dore ko icyo ngo waba wamujije ari uko ari umugambanyi. Umuganga witwa Alexis Ndakize afungiye muri gereza y'ubutasi ya gisirikare ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muganga rero waje gufungirwa hanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yarafashwe kuri iki cyumweru itariki ya 25 Kanama umwaka w'ibihumbi 2024. Ibi bikaba bikubiye mu iretere ikomeye cyane ndetse n'ibyaha ari gushinjwa nyuma y'uko uyu mugabo yaje kugenda ashinjwa ko yaba ari kuvura abanyamurenge, dore ko aba banyamurenge ari bo bakomeje ngo gutuma igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitabona amahoro nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Uyu munyamurenge rero cyangwa se uyu muganga akurikiranwaho gutwara imiti mu midugudu ituwemo ahanini n'abanyamurenge bari ahangaha cyangwa se abanyamuryango b'abanyamurenge. Hakaba hari n'amakuru amwe ari kugenda atangazwa yuko uyu muganga yaba yagenda agashyira imiti mu basirikare ba M23 baba bakomerekeye ku rugamba, ari nayo mpamvu yaba yagiye ituma uyu musirikare agenda atabwa muri yombi. Muganga Alexis Ndakize asanzwe ari umuyobozi w'ibitaro bya Nyakirango mu itsinda rya Bijombo mu ifasi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Akaba yaratawe muri yombi kuri iki cyumweru gishize n'ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba batangabuhamya berekana ko yafatiwe kuri bariyeri ya Kijomba aho ngo yari ari mu modoka. Mwe mu babibonye yagize ati bamutaye muri yombi bamushinja guha inyeshyamba za Gumino ndetse na M23 ndetse na Twirwaneho imiti. Yafashwe avuga ko afite imiti y'abagore, iy'abana ndetse n'inkingo zigiye zitandukanye.
Bamwe mu baturage batuye muri ibyo bice bashinja leta ko bakorera ivangura, ari nayo mpamvu muganga yatawe muri yombi nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Aba baturage bagize bati bashaka ko abagore bacu bapfa mu gihe cyo kubyara. Kuva i Nyakirango werekeza Uvira ni ibirometero 60 n'amaguru. Ninde uzakiza abagore bacu mu bihe byihutirwa, yaba bagiye kubyara ndetse cyangwa se barwaye? Aba baturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge bavuga ko bamaze igihe bafashwe nabi. Social Media Burundi itangaza ko Dr Elia Alexis Ndakize yatawe muri yombi nyuma yo kuvugwamo n'abaganga bo mu bwoko bw'Abafurero mu karere ka Katanga, bavuga ko badashaka kubona abaganga b'Abanyamulenge muri ako karere. Gusa iki kinyamakuru kiracyakurikirana ibya hafi kuri iyi nkuru ikomeza kugenda itangazwa nk'uko byaba bimaze kugenda bishyirwa hanze. Ni inkuru rero ibabaje cyane yongeye kugenda itangazwa, yemwe binavuga ko ubu ngubu hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baba bamaze kugenda bamwe abaturage barya karungu nyuma yo kugenda hagaragara ibi ngibi. RDF yaba yamaze kugenda isobanura ku cyatumye Major General Nzaramba yirukanwa. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko Major General Retired Martin Nzaramba yirukanwe mu ngabo z'u Rwanda yazize ibyaha bya ruswa ndetse no gukoresha nabi amafaranga yari agenewe kwifata ku basirikare. Mu gicuku cyo kuri uyu wa gatanu itariki ya 29 Kanama nibwo RDF yasohoye itangazo rivuga ko nyakubahwa Perezida w'u Rwanda wa Repubulika Iharanira Demokarasi wa Repubulika y'u Rwanda akanaba umugaba w'ikirenga yirukanye mu gisirikare cy'u Rwanda General Major Martin Nzaramba ndetse na Colonel Etienne Uwimana ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru babarirwa mu basirikare 19. Iri ni itangazo kandi rivuga ko umukuru w'igihugu yategetse iyirukanwa ndetse n'iseswa ry'amasezerano y'abandi basirikare bato 195. Aba basirikare ibirukanwe muri RDF ntihigeze hatangazwa amakosa baba barakoze. Icyakora umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko Major Nzaramba yirukanwe azira ibyaha bya ruswa ndetse no kunyereza amafaranga yari agenewe gutunga abasirikare, ibyaha yakoze ubwo yari ayoboye ishuri rya gisirikare ry'Inasho mu karere ka Kirehe, iri risanzwe ryitwa nka National Basic Training Center. Yagize ati General Major Nzaramba yirukanwe kubera ruswa no gukoresha nabi amafaranga yari agenewe kwita ku mibereho y'abasirikare ubwo yari mu nshingano ku muyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Nasho. Colonel Dr Uwimana we yirukanwe kubera amakosa akomeye no kunyuranya amahame n'indangagaciro z'igisirikare cya RDF. Usibye Brigadier General Rwivanga waganiraga n'ikinyamakuru Igihe, yasobanuye ko abandi birukanwe barimo abakoze ibyaha bya ruswa n'ibindi by'imyitwarire mibi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Akaba yavuze ko RDF yiyemeje kutazadohoka ku ihame ryo kurwanya ruswa, imyitwarire mibi no kutagira ikinyabupfura mu bayigize. General Nzaramba na bagenzi be birukanwe muri RDF biyongera ku bandi basirikare birukanwe muri Kamena uyu mwaka ushize barimo General Major Aloyizi Muganga ndetse na Brigadier General Francis Mutaganda birukanwe. Ndakwibutsa ko aba basirikare ari bamwe mu basirikare bakomeye cyane yaba hano mu Rwanda ndetse no ku isi, yuko umusirikare ugeze ku iraka rya senior officer aba ari umusirikare ukomeye cyane yaba mu gisirikare cyo mu gihugu, dore ko n'igisirikare cyo hanze aba ari iraka rikomeye cyane.
twavuga ko ari imwe mu nkuru rero yakomeje kugenda itirendingwa kuri uyu munsi, ariko nyaburika reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, yemwe reka ngusabe ureba ahantu handitse ijambo subscribe, yemwe ugende urikandaho tubane 5 kuri 5.